ташып жубайлардын үлбөдүн. Той башталды, алакандар жабылып. Билейли, жаш селки турба. Билейли, кошту жеге тырда. Бактылуу болгула ишке ашып оюңар. Кут болсун үйлөнүү тоюңар. Кыргызчаны жүрөгүндө тойлогон кыргызхана. Амансыңар бала тоонун кыргыздары. Кутмандуу ушуга күнүңүздөр менен. Рахмат. Башка шу бири-бирин жактыруу байыртадан калган эне салт ушул. Оор келбесе оордубуздан жеңил желпип турабыз. Алаканды кузуу чабабыз. Көптөгөн тойлордун, көптөгөн кечелердин көбүсү болгон Фортуна эстрады. Билеги күчтүү Бекзат мырза жана ошондой эле алтын уулубуз Венера кызыбыздын үйлөнүп тойлой жалпы коноктор кош келипсиздер деп өзгөчө музыканын коштоосунда 2 жашта сонобуз келиңиздер. 2 жаш бактылуу болсун. Колча коштоп тургуздар.
Konoktor Kırgızında Salpan sınavı var. Gelgen konoktorga iki жақ салам саласыздар. Осы Құдай жалғасын деп қол чап қоштап тұрыңыздар. Аталар келді бұл тойға еліп салам салған аталардың бөрін алып екі жақ келіңіздер. Құдай жалғасын аталар қол чап қойыңыздар. Енелерге бір салам келіңіздер. Енелер қоштап қойыңыз. Жалпы жора жолдаш туған ұрып жалпы партонаға бір салам. Құдай жалғасын. Құдай жалғасын. Қол чап қоштап қойыңыздар. Екі жашқа өзгөчө даамдарды боорсок, кыргыз наны, шерин болсун деп жакшакай даамдуу тамактардан ооз тийтебиз. Кыргызымдын салты эки жаш бактуу болсун. Ооз антабыз Сарымай менен ооз антасына кыргызда өзгөчө салт сана. Кол чаап коштоп туруңуздар. Биз да ушундай тойлорду кылайлы, үйлөнөлү, кыз берели, кыз чыгарайлы дегендер. Рахмат. Koş yıldız bolup жаңгыла сіздер үшін даярдалган куттуу орун алгыла эки жаш. Орунтардан орун алыңыз, жалпы конокторго келиңиздер. Орунтардан орун алыңыздар. Орунтардан орун алыңыздар, эки жаш бактылуу болсун. Урматтуу коноктор, ар бир нерсенин башы жана аягы бар. Бүгүнкү тойдун башын өзгөчө ачып бериш үчүн сөз кезеген той ээлерин чакырайын. Бекзат мырзанын эжеси Айжамал эжекебиз келип коебуз сөзгө. Жана ошондой эле Венера кызыбыздын агаларынан Илимбек агабыз аксакалдаштырып келебиз. Куда эже келиңиз жана. Рахмат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, сөз кезеги Куда кунагыйларда. Демек, алган сөз кезеге Бекзат мырзанын эжеси Айжамал эжебизге микрофон сунабыз, жагымдуу сөзүн угабыз, жылмайып кол чаап коштоп турабыз келиңиздер. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн күбөлөрү Бекзат бүгүн келини Милура кармашкан колуңар үзүлбөсүн, ар дайым чоң болгула, денсаулыкта болгула, көп балалуу болгула. Силерге чын жүрөгүмдөн бактылуулукту каалайм. Рахмат. Кол чаап коюңуздар. Мына жалаңла карызы бар адамдар келген ушул тойго. Карызды уктуп бүгүн тойдо деп турайлы. Демек, кийинки сөз кезеги Венера кызыбыздын агасы Илимбек агабыз келиңиз. Рахмат. Келіңіздер, урматтуу, ыкмандуу, ушул кечиңиздер менен кадырлуу меймандар. Бүгүнкү күндө жакшы маанай болуп жатат. Эң кенжетай карындашым Минура жана ошондой эле бир тууган иним күйөө балам Бекзат. Бүгүнкү ак никелүү, ак тоюңуздар кут болсун демекчимин. Дайыма алдыга койгон максатыңыздар дайыма ишке ашсын. Эки жакты тең сыйлаган жакшы келин, жакшы күйөө балардан болушуңуздарга биз тилектешпиз. Дагы бир жолу бүгүнкү нике тоюңуздар кут болсун демекчимин. Бүгүнкү ак тойдун куроосу болгон сиңдим Минура, күйөө балам Бекзат. Силердин үйлөнүүнү тойуңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Минура, сен барган жериңе келин эмес кыз болгон. Бекзат, сен бизге күйөө бала эмес, бир тууган ини бол. Минура, барган жериңде бактылуу келин бол. Экөөңөргө узун өмүр, денсаулык каалайм. Бактылуу болгон. Рахмат. Урматтуу коноктор, эки жашты кой берип коелу да келиңиздер. Эки жаш келиңиздер. Бекзат жана Минура. Туугандар жаңылбас, жак өтүлбөс туяк деп коет. Биз Венера деп алыппыз. Минура кызыбыз келиңиздер. Кудай кошкон кудалар эки жашты куттуктап, эстеликке сүрүккөчүп алсаңыздар болот. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, келиңиздер.
билесең сүйгөнүңө бул жашоо деги Сүйүзүктү билиз. Демек, 2 жаштын өкүл энеси келип коебуз жаныма. Өкүл эне. Расходная мама. Келиңиз. Урматтуу коноктор, кыргызда жакшынакай өзгөчө да бир салтыбыз бар, наркыбыз бар дегендей, өкүл ата, өкүл эне. Өкүл энебиз келип отурат. Өкүл эне, кош келипсиз. 2 жашка жакшынакай болгон калап дегизди. Сизден угабыз. Катты коноктор куш келипсиңер. Ушул аксойдун өз отурабыз. 2 жаш бактылуу болсун. Кармашкан колдор эч качан үзүлбөсүн. Түгөлүп бирге болушсун. 2 жакка сыйлаган жаштардан болушсун. Ушул ата энелери биздин кызыбыз, биздин балабыз, биздин күйөө балабыз, биздин келинибиз деген сыймыктаган жаштардан болушсун. Баарыңарга ден соолук, ушундай жакшы күндөр баарыбызга насип кылсын. 2 жаш бактылуу болсун, дайым бирге болгула. Рахмат, тамаша болду. Урматтуу коноктор, сүйүү символ болгон 2 жаштын неке шакегин өкүл энебиз тапшырат. Кол чаап, коштоп, аябай алаканды чаап коюңуздар. Келиңиз өкүл эне. Дал ушул сааттарда 2 жаш бири неке шакек салууда. Бекзат мырза Минура кызыбыздын колуна неке шакегин салууда. Минура кызыбыздын курбуланы кол чаап коебуз. Минура кызыбыз Бекзат мырзанын колуна неке шакегин каттап айтканда кишен салып атат. Бекзат мырзанын достору кол чаап коебуз. Бар болгула, бай болгула. 2 жыл ушул маалда бешик тойду мына ушул жерде көрүшө эле туугандар келгенде 2 жаш бактылуу болсун. Сарпайлар күзгө жетсин, өздөрү жүзгө жетсин 2 жаш. Эсерге түркөшөбүз. Өкүлүбүз. Билиңиз дегендей, менин жаныма келгиле Бекзат мырзанын туугандар жамааты. Ким Бекзатка тууган болсо менин жаныма келе. Баарыбыз келебиз, келиңиздер. Туугандар жамаат, Бекзатка тууган. Рахмат. Келебиз туугандар жамаат, келиңиздер. Бир аз алдыраак келебиз. Тойго кош келипсиздер, той куттуу болсун. Ана, кимиңиздерден баштайбыз. Bir-iki insan söylep koyup kalganınızı boşluk koyuyoruz ha? Gelingizler. Benim Bekzat, gelinim Minura. Ekimizin karmaşkan koluma bölüktü bol. Bimamdu, 2 jaktı birde görgön жақсы жаштардан болула, өн ордан кийинки жаштарга үлгү болула. Үлгүлүү үй-бүлөдөн болула, бала чакал болула. Дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды силерге каалайм. Бактылуу болула. Давай. Мырзалардан бирөө коштоп коебуз, ким? Акем Бекзат, жеңем Минура. Сиздердин бүгүнкү үлпө тоюңдар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге узун өмүр, чын ден соолук, бактылуу болуңуздар, кармашкан болуңуздар, эч качан үзүлбөсүн. Бири-бириңиздерге ишениңиздер, бири-бириңиздерге сыйлаңыздар, үлгүлүү үй-бүлөдөн болуңуздар. Куттуктайм. Болдуңуз же, дагы кошулабыз, а? Кошулабыз, урматтуу Минура. Менүүнү ал жазып тамактарды. Кайсы тамак жакшы көрөсүң? Плов. Манты. Уруму. Кыргыздын
Нухра тамақтар. Плов. 5 бармақ өтті жазыңыз. Бала апама bir bana kıraç. Келиним жасаган бардык тамактарды жакшы көрүп жейм. Дашыракчылап yapıyorsun kendine. Hoşunuz? Taşırak mı? Без разницы, taşırak. Ezimin bulmağa alsın bulup, aslında jengil rakende. Meni de emre jasasam deyberim. Meni uşudan kork. 5 barmaqdan eki, Oromodan eki oldu. Urmatlı tuğanlar cemaati geliriz. Eki jaşpı tuttayız, esterike sürüt koşuyoruz degендей. Bugün toy, bugün şan gelingizler. Yaşılıp durabız. Kırgızстандан апабыз сиздерди куттуктап атат. Атабыз. Besat, Minura, Mutlu'yu toyunda kutlasın derdim. Bugünden başta yüzüne denen damgın yolda başlamanı koysunlar. O şey yolunlar başlardı olsun. Daima kalmışkan yolunlar bilgi olsun. Okun birbirine öyle de cevap bul. Unutmakta yüzünü dambızgıla bağlarım. Size başkanı yoktu kalmayın. Öyle. Rahmat apa, var olunuz. Rahmat apa, var olunuz. Doktor tamamızlar tatlı olsun. Ben 2 yaşlı canıma çakırayım. 2 yaş gel. Gel. Bugün toy tuğanlar. Bugün toy, bugün özgürçü gün oşolduktan 2 yaştın günü. Ben daha günü tamak açken emesminin. Bir gün geçke. Sizler de bugün oşunda olsun Antrak mezgilinden çamça urup koyuyoruz tamaklardan gelgizler. Hırmatlı konuklar. Geliyoruz. Bir ak geliyoruz. Geliyoruz. Stop, dağ. Stop, şöyle turabız. Bunu olacakta qarab turabız, ökөbüzden şunday turabız. Teng, şunday turabız. Hurmatlı konuklar, kim qanday niyetте geldi 2 yaşlı toyuna hazır olmayla bilip alabız. Kuday buyursa 2 yaş evki жылы oğuldu olsun degenler Bekzat Mirzanın arkasına, kızdı olsun degenler Minura kızımızın arkasına, egiz olsun degenler men arkama dizileriz dağı, bana bari degenler otur örgüle bultuyum. Kim qanday niyetте geldi? Pat-pattan sizler egizler bir arkama, oğulda Bekzat Mirzanın arkasına, kızlar Minura kızımızın arkasına egizler.
Bat-battan katar bolup bizileriz. Kaysıl tarap? Egizler köp diken, oğullar köp diken, kızlar köp diken. Niyet kılabız, tilek kılıp çığıp koyalım. Gelingizler, 2 yaşka niyet tilek bolup çığıp koyalım gelingizler. Bat-battan çıkabız. Geliriz. Kim kanday niyette geldi? Bat-battan biliriz. Kana gelingizler. Kana. Sizler bir kata arkaga batmay kaldık deyingizler. Deyingizler batmayalım. Rahmat. Hurmatlı Begzat Mırza aldığa çıkma qarap koyuyorsun. Arkan qara, özüngüle qarayın. Bana sana oğul qalap çıkıştı, kız qalap çıkıştı, egiz qalap çıkıştı. Anaka. Men aytayın degem sen bularga işenme, ertengden başta özüң hareket qil. Uşul boyda birinci antrak biyleyiz, hiç kim olturmay. Barımız 2 yaş turmatına, partona, жалпы халықтар, юбилейге келген халықтар, туылған күнгі barımız biyleyiz gençler, ortalığa. Жарым саат
Олар мені білдім түсінбесін дейді. Жылмайды сыңғана бақыламызды керек. Олар суетті сөздерге түрін келмейді. 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым, 10 жарым, 11 жарым, 12 жарым. Маса кетті ғой. Осынға әлде шық кетсін ба? Kızılar
ушак күнүңүздөр менен жалпы партурага урматтуу коноктор кош келипсиздер. Кол чаап коюңуздар, колдор бош болсо. Болбосо жолбойбуздар дегендей. Азыр кайсы стол шаңды болуп турат, ошону билип алайык тойдун башында тургандай. Себеп дегенде тойду кандай баштасак, аягы да ошондой бүтөт. Демек жакшы маанайда баштайбыз, аягындагы жакшы маанайда бүтүрөбүз деген үмүттөбүз. Кайсы стол шаңды отурса, мен ошол столго белек берем азыр. Маэстро кетти. Рахмат. Азамасы сизге дагы өзгөчө белек беребиз бираздан кийин. Ушундай маанайда тургандар, мына карыздар жок экен бираздан. Унутуп калдык. Урматтуу коноктор, оптум сүйлөйбүз, оптум билебиз. Алдыда программалар көп, ошондуктан сөздү дагы биз азайтканга мажбурбуз. Демек, сөзгө келебиз. Минура кызыбыздын туугандар жамааты келиңиздер. Биздин сыйлуу коноктор келиңиздер. Шашпай, бат-баттан келебиз. Мен Минурага тууган деген жамааттар баардыгы келебиз. Тагажып жамааты да ошол келди. Чыга беребиз келиңиздер. Баарыбыз Москвада тууганбыз турганда келиңиздер. Келиңиздер. Рахмат. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, урматтуу айымдар жана мырзалар, тойго кош келипсиздер. Бул жерде өзгөчө Минура кызыбыздын Кудай кошкон кудалар жана ушундай эле тагажут отурат. Тага деген бир болот, жакшылыктар бир болот дейт. Аксакалаштырып сөз беребиз. Балким тагажуттан, балким Минура кызыбыздын алта жук тарабынан аксакал болсо, шак бир кадам алдыга дагы сraz сөз баштайт. Кимиңиздер? Келиңиз. Негізінде бүгін ушул эки жаштын үйлөнүү үлпөтүнө кош келипсиздер. Эки жаш ушул тойдун көйдө болгон эки жаш турмуш сапарыңар байсалуу болсун. Кармашкан булуңар эч качан үзүлбөсүн, эч качан урбагыла бар болгула. Дагы бир айтарым, ушу силерди тапкан ата энеңер бар болсун. Эч качан урушпасын, ушу кыздардын, уулдардын урматын көрүп, келиндердин кызматын көрүшсүн. Ар дайым бар болушсун. Анан эмне дейлем? Чыгыса жакшылыктарды, ийгиликтерди каалайм, арбайым бар болгула. Туугандар менен, ата энеңер менен, дос жара менен ар дайым чогуу болгула. Дагы бир жолу турмуш сапарыңар байсалуу болсун. Татыктуу дос болгула турмуш сапарда бар болгула. Рахмат. Агаларыбыздан кимиңиздер коштоп коебузбу, келиңиз. Урматтуу Бекзат жана Минура үйлөнгөн тоюңар куттуу болсун. Силерге чынден соолук, узун өмүр, дүйнөдөгү бардык жакшы нерселерди каалайбыз. Дагы коштоп кое тургандар барбы? Келиңиз. Келиң ага, келиңиз. Bir to'g'an bajasi. Qirg'izcha so'ydi. Olsun Minura. Hocam Bekzat. Arkaya bakıyor. Karmaşkanlığı Bajalar azı sürdürüp çatacağız biriyizde. Hürmetli konuklar. Koşulağızbı? Geliniz. Kuş gelipsiz konuklar. Abjam Minura, Tezden Bekzat sizi. Şuboğunuzlar bek olsun. Ne deyiz, baklı olunuzlar. İki düğünü baklı olup, patronunuzların aldığında
сыйлуу урматтаган досторубуз менен дайым сыйлашып жүрөбүз. Бактылуулуңуздар. Bir tuğdan ağabeyimiz geliniz. Güvenem koydular. Mira bugünkü toyuma çoğuma tek olsun. Ardayım lütfen kanday olup. Mira sanatçıların Begzat Katid'in baktılımın demeyi. Begzat'ı baktılığımı kılamdır. Sen de Mira'nın baktılığını kılamdır. Bir tuğdan bölümlerden kim söyler? Biriyoruz. Geliniz. Geliniz. Кымбаттуу ушул тойдун күндөрү Минура эки балам, ушул Омарбек болсун. Биринчиден ден соолук, үй-бүлөлүк бакыт. Кудай кааласа быйылдан кийин 5 кымайга келет, бактылуу болуп, кайнашкан болуңуз билебиз. Bir tuğdan cengemiz Sabina geliniz. Tamam. Aa. Ошо биздин күйөөбүздөр биздин кичинелерге дайындалып, ушу бактылуу болгула, барган жериңизден бакыт алып, ар дайым ушу канинага жатамыз, сыйлаган келиндерден болуп, Бекзат сен дагы бизге бир тууган эле бол. Биздин да сыйыбызды көр, биз да сенин сыйыңды көрөлү. Барган жерден бакыт алып, сиз дагы ушул сиздерди сыйлап келген баардык туугандарга, конокторго баардыгына чоңдап билдиребиз. Бешик Омарбек болсун. Бешик Омарбек болсун. Rahman. Come tell me that word. Do you speak English? Yes. Я дарую сестре и теземе сердечки с праздником вам, с вас свадьбы. Желаю вам удачи. Geçiresingер. Kızım abjem turmuşka çıkmadık dep biz Ivanovadan 3 gün 4 günden beri iyile olduk. Abjem turmuşka çıkadı eken depçi. Abjesini kutuklap koyup kendinize kol çağıp koyunuzlar. Kızımdın sözün, oğlumdun sözün koşkap koyun dağı. Kendinize жалпы meymanlar, tuğanlar, kuş gelişler, canına kalı tilek aytıp kettigile. Minura sana daha bir kalı tilek sözüm var karındaşım. Bugünden başlap sen tüvölüktü turmuş saparın attan jatasın, sağa bir kalı tilek sözüm. Ertengden başlap erte menen saat 8'ge çeyin jatpagın, kolun boş emes bolsa da eşikti deyip açpagın. Canın olup kapalanıp tursan da kaynenengdi kakpagın, үйүңдө болгон жаман сөздөрдү кара кулжага келип айтпагын демекчи. Келиңиздер. Экидаш бүгүнкү нике тоюңуздар кут болсун. Жалпы менин туугандарымдын, тага журттун, бөлөлөрдүн жалпы бүгүнкү каалоо тилек. Жана ошол эле жалпы келген меймандардын батасы сиздерге тиешет. Эмдиги жумушумда ушул жерде жалпы узаман эсен бешик тойго келели. Амин. Sadagan geldi. Rahmat. Koşulağızı tutanlar gelingizler. Alıp gelgen bileklerdi öz deregine jetkiriyoruz. Görüşürüz.
естелікке сүрөткөчүбүз. Орундардан орун алабыз, урматтуу коноктору. Фортуна сүрөтчү жигиттер иштеп жатат. 5 минуттан ичинде сүрөтүңүздөрдү сапаттуу түрдө колуңуздарга дарматат Батпаттан бирге иштеген коллектив жамаат сүрөтчү келиңиз. Бирге иштеген коллектив жамаат келиңиздер. Рахмат. Кош келипсиздер. Тойгут болсун. Ал эми сөз кимде? Кимден баштайбыз? Бир экөө сүйлөп коет, кошулуп коебуз. Кел. Бекзат, Минура. Бақытты болыңдар. Брат! Ассалаумалейкум, урматтуу жамаат. Бекзатке, және сіздерді бүгінгі көріп тойыңыздар мен құттықтайм. Бүгінгіздер ұзын болсын, қармашқан болыңыздар үзілбесін. Дайыма бекем бүгінгі дейле күліп жайнап жүреріңіздер. Рахмат, коллектив жамаат. Эми жүгүрүп барып куттуктап, эстеликке сүрөткө түшүп, анан олтуруп турабыз. Бир аздан иштеп үчүн жакшынакай бийлерибиз жаңылар. Мырзалар, тоюбуздун бүгүнкү Фортунадагы кечебиздин эң кызык жерине эми келип жеттик. Ошондуктан мен азыр айымдардан куралган конкурс суроонун өткөзөйүн. Ошондуктан мен жаныма айымдар кергиле. Шустрый, быстрый, мындай билебиз да, ошо жүрөтөбүз сразу. Ким эрте келсе ошондогу эске алабыз дегенде 2 жаштын урматына конкурс аралыгы айымдардан куралган. Келебиз. Коллективден келиңиз. Төртөбүз болду, төртөбүз. Көп керек бизге, 4 айым керек. Чыгарабыз дагы, чыгып келет. 2, 4, 6, 8, 9 болду, болду. Илгерки айылдагы оюнду жаңыча вариантта өткөзөбүз азыр. Ошондуктан ар бириз өзүбүзгө бирден отурук жап келели азыр. Отурук жап келмей, толук кылып тизебиз айдай кылмай, наоборот кылып отурабыз ana ошого. Турабыз. Өзүң алып келген устолуң өзүң таппай калмасың? Мындай кылабыз. Илгери өткөн заманда айылда мындай тойлор болгон, билесиңерби? Ушуну айланып бийлешкен, музыка токтогондо олтуруп калган. Могул жака бийлешкен. Эми ушунун жаңысы могул жака бийлешкен. Жаңы. Анын дагы бир нерсеси бар, кошулган. Музыка токтогондон кийин олтурбайбыз. Мен бир нерсени айтам, ушул жерде столдун үстүндө бар нерселерди айтам. Алып келип олтуруп калабыз. Дагы эскертүү, башка бирөөнүн столуна барып, бардак кылып кетмей жок, аккуратный алып качабыз. Аккуратный. Эч нерсе талкаламай жок, аккуратный алып качабыз. Демек, даяр болсок музыка менен сыра бириз ушул жакта жаңы вариантын айланабыз.
келip отурlar. Borсак алып келip отурабыз. Жетишпей калдыңызбы? Ошол борсок сизге подарка. Жеп туруңуз. 1-2-3 жедик. Ана ким биринчи жеткен? Жедик. Ушундай ойношок ушундай. Жедик. Жебейсиң чоң өзүң. Өзүң чоң болгондо жаман назик экенсиң. Майдан жеген жакшы көрөт экенсиң. Айланып белет кеттик. Жегенче. Bir pay, ek pay da geliyoruz, ek pay. Ay. Ek pay. Çok da alıp koydum da biraz ertirek Ilay geldiniz sizge? Bizim budunuz biraz verdiler. 45 akşam. Şöyle baktım. Hadi çoğumuz oturup durun. Hep kapı olmaysa. Oyun degen oyun ker şunday. Ayağında bir ile ayım kalış gerek. Belek yüzü veriyoruz giyin. Hani oftar giyip çeşmeyiz. Giyip durarız, çeşmeyiz. Giyip durarız, ben görüyorum, tekşireyin hazır. Giyip gibi koysam ne olur? Arkada kalıp gitken kızdı, oturunuz koyalım hazır. Sana, oturunuz. Oturun. 42 razmerin yakamda yaptan, ha? Evet, vardınız giydik mi? Buna, erkeklerden but giyimin giydinger. Moskvada vardığımız biliyoruz, ha? Erkekler cumuştan gelgen ayakları özün ölçülü bayağı. Putunları cidden çok gelgile deyiresin yer var. Bugünden giyin putunları cidden cidden, çok cidden çözüyoruz. Elmi biraz cuksun, çeşmeyiz, şu boydan aylanıp biliyoruz, gittik. Hop! Cüzdan rubil. Tamamsa. Var usta jetpey kalmak sizga şoqdan rahmat. Shine giyib turmaysiz, juqsin. Men o'zingizdan juqzdingiz. Rahmat, o'tirib turamiz. 100 bering. Beramiz. Qijalat bo'lib berilgan, berib o'zim o'rga. 100 bering. 100 bering. O'tirib turamiz. Suv? Oynama. Ne ırdayer tamam surat kaldı. Erkinçi rahat o'tirib turamiz. Hurmatli qonaqlar, 5 ayım kaldı. 5 ayım kaldı. Men daha toyga qurulgan yo'qman, 2 yoshga qo'shimcha buni. Jaz to'y, tamadadan, ha? Var bo'lamiz. Vaqtli bo'lamiz. Evi aylanib bir.
Rahmat. Remen Muskoy, Remen alып келіңіз. Remen. Rahmat. Ama Remen çeşit boyunca içkimde ağlanan ömür kesin ya. Staj var ekan, staj. Rahmat. Remen'in çeşit bergen erkekler ordulardan turup koyasınlar mı? Ha, şunga şeş var bakın. Bize geçip kalma. Özü erkekler düğünüş boyunca Remen çeşit boyunca birinci orada turabız. Şunu bilip olma. Remen'leri derbeyiz, aynen peyyiz kettik. Aynen, Remen'leri birinizge çabuk bayın, yaşlar. Stop. Niye kılavuz yeme? Niye kılavuz yeme? Yeme, razmenlerini çeneyin desem paksırırken de hoşaşın aytamayım. Ya böyle. Bir şans böyle yükümüzü öte kayayla pileyiz gettik. Varız da. Çağımız kapağı koysun hemen. Najak birinci gün oturdu da. Alman altaysa ha? Kapağı koysun, var ol. Alman James. Bu patmaktan çekilir. Kim birinci çekti ha? Kana. Kim birinci çekti? Birbirine girek düşmek. Rahmat. Bu oldu herhalde. Özü bir aydan beri almacı ile yapışıyorsun. Aylık kat değil mi? Arızanı ne yapma? Çoğumuz özgürçü belek, töyle durmatına, töyle datından Cihangız bıştırı, sustırı ayıp olduğumuz bugün. Osonluktan sizge dağı özgürçe kur koyuyoruz, beleğiniz mutlu olsun. Anan üçüncü çıkan ece kime ne cana? Sizge dağı anaday bakalım şampanski kola koyup durumuz. Oyununa demir çoğulan töğellerine kol çarpınızlar, var olsun bay olsun. Rahmat, kol çarpınızlar. Çaşkanay olsun Durları Dolgun gözümden Çaşkan gün olsa Özümden Canım kul oldum Ot oldum, grip oldum Senin canım aşık oldum Bir kırgındı tartıvanlar Çaya çarkınacak oldum Ot oldum, grip oldum Senin canım aşık oldum
Onlar ne demedim düşünmesin deydi. Bana bana makamına kayıp olay. Sınırlı sözlerge tüm gelmeyiz. Altışarım, yetişarım, serişarım, oluşarım, boğuşarım, oluşarım, uyuşarım. Maza gitti o. Olsun da endi şık bitsin bağaya. Şık bitsin. Ылайlı көп басыңар, батқа қосыңар, танысаны көп тепсіңер, тайтап қол құрасар тұрғандар. Орынтырданамыз, тарс еткенің бардығы Бізге мейман келсі жайыладақ дастархон. Дүйім тамақ шербетмейіз, анар алма жық толғон. Қырғыз бейли тодой бейік, көлдөй дерең туп-тулу. Қолды барын төгіп чачып, ая бағын достордон. Дастархонду кенен жайғын Сабағындар татты болсын. Биразға өзөк жалғап алдық. Үшінші бөліктің башында бір конкурс. Ордыңарды отырып ал ойлайсыңар.
Бүгүnkү тойго аялы менен келген эркектер барлык кол көтөргүлөчү. Аялы менен келген эркектер. Аялыңыз менен келдиңизби? Ооба. Аялыңыздан коркпойсуз. Коркпой. Туре ордуңан. Кандай? Туре ордуңан деңчи. Туре. Турбайт го? Туре. Отуре ордуң. Отур. Жарым отур. Жарым отур. Тамаша. Мына белек сизге. Муну кимге бересиз? Аялым өрем. Коркап келсе. Аялыма берем дейт. Рахмат. Сөз кезеги достор жамаатына келип жетти. 2 жаштын достору, курбулары келиңиз, келиңиздер. Мынакей 2 жаш үчүн бийлеп аткан, ырдап аткан, жыргап аткан, кызмат кылып аткан достор жамааты. Досуң бар сен бийиксиң, досуң жок болсо аскалаган жалгыз кейсиң. 2 жаштын жакын достору, курбулары келиңиздер. Dost деген sendey dost bolur. Çok uzakta çamaşır. Рахмат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, достор жамааты өзгөчө 2 жаштын тоюнда кызмат кылып аткан. Алгач биз кыздын кырчасы улуу деп кыздар тараптан баштайбыз. Кыздардан ким сүйлөйт? Улуулатып, сулуулатып. Hoş geldiniz urmattуу бүгүнкү көңүл кечелери, кутмандын кечеңиздер менен бүгүнкү менин эң жакын досум, мен жан жүрөгүм менен сүйгөн досум Аяшым Бекзат. Кармашкан болуңар эч качан үзүлбөсүн. Бактылуу болгула. Алдың арты бала басып, аркан алдың мал басып, ар дайым эл сыйыптанган жаш үй бүлөлөргө болгула. Силерге бакыт каалайм. Силерге көз тийбесин ылайым. Эң жакшынакай. Дагы кыздардан бирөө коштоп коебу? Фоточкасыз болсун. Кел, аны сизди сындырышыбыз керек экен. Аяшым Бекзат, досым Минура, башкошкон тойгон куш боңор бек болсун, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Ойлогон оюңарга, тилеген максатыңарга жетишиңерге тилектешмин. Ушул жамааттын баардык жакшы каалоолоруна кошулуп кетем. Ошо бактылуу болуңа өмүр бою күлүп жайнап жүрүшүңөрдү каалайм. Рахмат. Достор жамааттан, жакын достон баштайбыз, келиңиз. Егор. Белый. Бактылуу болуңар. Досым Бекзат, Аяшым Минура. Бактылуу болгула. Кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Түбөлүктүү болгула. Эч качан урушпагыла. Досторунан бактылуу болгула. Бар болгула, бай болгула. Кошулабызбы? Конечно. Топ турабыз, могу жерде да бирибиздин калат келбеги. Дос деген сөздүн өзү кандай сулуу. Дос деген сөздүн өзү кандай бул. Дүйнөдө акыреттик досуң болсо адамсың, жашоодогу эң бактылуу дейсиң. Андыктан досум Минура, Аяшыз бактылуу болгула, кармашкан болуңар эч качан үзүлбөсүн демекчимин. Ар дайым жакшылыктардын үстүндө жолугушуп жүрө берели дегендей айылдаштар окшой саламды сурашпай калсам экен көрүндүм. Дагы бир жолу бакыт каалайм. Бактылуу үй бүлөлөрдөн болгула демекчимин. Кыйын кыз экенсиң. Молодец. Урматтуу достор жамааты, алып келген букаларды, жукаларды өз дарегине жеткиребиз. Гүл дестелер, пол дестелер келиңиздер. Бактылуу болсун 2 жаш. Бар болуңуздар. Эстеликке сүрөткөчүбүз. Сүрөтчү жигиттер иштеп жатат. Dost деген sendey dost bolur. Dost деген sendey dost bolur. Vardı pek çok koca dostum. Vardı var kalan
Mazmunu şunday, mazmunu şunday bu dostum. Bayrama qarab dostumsun. Aklına bir gün kasbol. Dostluktun aldın saklar. Dost diyen sendey dost bol. Dost diyen sendey dost bol. Bana bugün çok hoşum dostum. Varlık bana kalabek dostum. Anlarsa ve sonum. Tamam, baktığını günlerden gözüme. Battan dostlar şefatı. Sırıt kaçıyoruz. İstedik. Ama yine eşkıve şarkı etmeyin. Batıla 3. antrakı başlayız beyni. Mazmunu şunday bu dostum. Dostluktun cebin taşma. Dost diyen senden dostum. Talandan, talan. Baktığını günlerden gözüme. Kimdeyiz? Şaylamışlar.
Asuma Dena Turnuva Kompanyası ay naşı konservatör canında tuğla oyun spor olsun. Seçiminin gerçek kontekstimi kırmızı gözün ay göreceğiz zaten. Turnuva Kompanyası ikinci sunumada canımda Jalpı Zolatoy dostlardan. Şanlı bir yapısındayız. Ölürdüm koy sana, kızıktın aldı beri, beri. Dostlarım ölür seni, aman olsun beri. Şehrim yemin Balatoy, dostlarım yemin Zolatoy, bağlarım var Karakoy, aşırı taşak toy. Şehrim
Бүгүнкү биздин эң негизги максатыбыз бул 2 жашка ак бата бериш. Мына ошол максатта силерди той ээлери дастарканын жайып чакырып отурат. Демек, Бекзат жана Минуранын тоюна келген коноктор жалпыңыздар дагы бир жолу кош келипсиздер дейбиз дагы. Ак сакалдардан бир экөөңүздөр келип койсоңуздар, 2 жашка негизги максатты берейли, ак бата келипсиздер. Ак сакалдардан. Ото айымдар жана мырзалар, Омин деп алакан жайып коюңуздар, көтөрөлүп билекти Кудайым берсин тилекти 2 жашка эң негизгиси ак бата. Омин эже. Келгиле, ушу жаштарга каалоолорубуз, тилектерибиз, ушу айткан баталарыбыз кабыл болсун, ушул жаштардын кармашкалыктары эч качан үзүлбөсүн, ар дайым ден соолук табылсын, акар-чакар өздөрүнөн өздөрү көбөйүшсүн, ар дайым ушу ийгиликтер, жакшылыктар колдоп жүрсүн, ошол бар болгуласа да болоюндар, ар дайым бактылуу болгула. Омин. Bir bata az, 2 bata saz deydi, ağızda ак batası versin. Омин. Оскар болбосом 2 жаш бактылуу болгула, өмүрлүү болгула, Аллах таалам жакшылыктын үстүндө колдосун. Омин, Аллаху акбар. Ар бириңиздерден аман болсун, үй бүлөңүздөр азыраак ойноп, көбүрөөк күлүңүздөр. Кайгы кападан алыс болуп ар дайым ушундай ак тойлордун үстүндө жүрүңүздөр. Той кылган түшүнөт, той кылбаган таарынат дейт. Таарынбай эсин аман үйүңүзгө жетип алыңыздар. Коро кой кылыңыздар, койдон союп той кылыңыздар. 2 жашты башында кандай маанайда тосуп алсак, аягында дал ошол маанайда 2 жашты турмуш сапарына узатып коебуз. Камеранын тартуусунда, музыканын шандуусунда 2 жашты турмуш сапарына узатабыз.